بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. Mahuli, naubos na kita niyo ring ha marfuat, pilain taod si marfuat? Marfuat pilain taod? Unum. Mansubat namikyan naubos na kita niyo. Pilain taod si mansubat? Putag isa. Ayun yung kalupahi. Unum hang putag isa. Bihaon marikita niyo insyaallah ta'ala pamajrurat. Majrurat. At isim majrurat ang imbabarisan kasrah. Uno naman imbabarisan kasrah atawa amuin gumanti ha kasrah bi'sin fatha iban sinya. Tamam? Naam. Muna ingatun niyo. In kasrah min khasa'is al-asma. In kasrah daing siya mga khasa'is sin asma. Bima'na wayroon pagkabarisan kasrawang bukon isim. In harf iban sin fi'il di pagkabarisan kasra. Tamam? In kasra dain ha mga khasa'is kaya bidda suku sin asma. Tamam? In af'al pagkabarisan kasra? La abadan. Naam. Duara in pagbarisan kasra. Muna apabila in isim yan sabaqahu harfun min hurufil jar. Kaunahan siya sinhambuok daing ha mga huruf sin jar. Kaunahan siya sinuno? Hambuok daing ha mga huruf sin harfil jar. Bang siya kaunahan sin harfil jar, in isim puas niya, barisi kasra in duhul. Tamam? Tamam? Tayyib. Hikaruan niya, mamajrur, kabarisan kasra in isim, apabila siya mahinang mudaf ilay. Apabila siya mahinang mudaf ilay. Duara. Tamam? Bang siya kaunahan sin harful jar, iban bang siya mahinang mudaf ilay. Asubun ko kuno mamajrurin isim, bang kasuran sin harful jar, iban bang siya mahinang mudaf ilay. Tay. Uno naman in huruful jar, in hati sin jar amin kasra, baba. Uno naman in huruf sin jar amu in mga ngasra. Naam. Pilain taod nila? Tagpito. Itong tambuk-ambuk. Muna. Min ila hatta fi an ala alba alkaf allam wawul qasam ta'ul qasam rubba منذ خلا عدا حاشا. Pila yung taod nila katan? Pila? Tagpito. Tamam? Uid, balikan ko. Min ila hatta fi an ala ba al-kaf al-lam wawul qasam ta'ul qasam rubba mundhu khala ada hasha. Pila yung taod nila? Tagpito. Bang mukakitaan in hambuok dain hang po tagpito kaya sulat ko yan. In isim puas niya kasrahi magtuinduhol. Tamam? Naam. Ingaton tarakuman bang unoy pakayan biad din pag-usalo ni mabiha ini. Unoy makna niya. Tay. Tabihu ma'i. In min in ma'na sin min
Lawsim mga ulama, lilibtida. Magmana siya muin pagtagna. Bang tamanahan din kahakatulong niya dain. Dain. Kita amin mithala. Law mo kharajtu minal manzil. Gimwa ako dain habay. Hati niya timag na impagwa mo ring hauno. Dain habay. Ima na sin min dain dilil. Ibtida. Hati niya di biyaitaan niya kau sin in pagtagna sin pagwa dain habay. Kanday makna niya min lilibtida. Muna yung makna niya? Lilibtida. Ahsan. Kita ano yung balis sin manzil? Minal manzili. Bangaw ni miyan kharajtu minal manzilu. Tilawasin, tinapay. Namukaun ka. Rakala mamahapdi ka. Naam. In hikar wa ila. In ila magma'na lilintiha. Amoy sab tumubtub. Intiha, tiyubtuban. Tod ka mo. Law musirtu, miyanawaku. Ila akhiril layl sambil. Pahinapusan sindum. Sirtu, miyanawaku. Sambil. Atin intiyubtuban. Iniabutan. Pahinapusan sindum. Atod ka mo sin akhir. Ila akhiri. Bangaw imian ila akhiru atau ila akhira nasa siya. Ila akhiril layli. Harap atau kan sambil magmakna siya bangkat wa sinug. Naam. In hatta ini matawad pakayan niya. Aw niyan in hatta magmakna siya harf atf. Maka tanyo rin inshallah harf atf. In harf atf magmakna siya iban. Ang painday, di bang siya magmakna iban, di siya magkumasra, di. Kung ano siya kumasra, bang siya magmakna sambil, pagaya. Bang siya magmakna pakain, gaya, sambil. Biasin biyad diin. Biasin farman sin Allah Ta'ala, salamun hiya. Kasalamatan in laylatul qadr. Dahil hao nung tumagna, dahil si maghrib, salamun hiya hatta sambil. Sambil. Nakaanyo na bang magmakna sambil patudjuhan? Mangasra na siya. Bang impuas niya isim, hatta matla'i. Turan niyo ba? Sambil papagwa. Matla' ini pamuin pagsubang. Sambil papagwa sin fajar. Na pagka nagmana siya sambil da hindi, magmana siya lil ghaya, kimasra siya. Sabang siya magmana iban, kumasra tawa di. Di, hindi dito atf. Tabiho, hindi dito ni makna niya, al-atf. Maka tanyura insyaallah, hababul atf. Sabang kau imian lang mo, akaltu samakata hatta ra'siha. Allahu Akbar. Repression yun unyo kuno. Law mo, akaltu as-samaka hatta ra'siha. Kiasraku. Bangko kiasra. Immakna niya uno. Sambil. Atin niya kyaun mo in ista. Sambil nakaun. Atin niya nakaunin o ataway. Nakaun ataway. Tabiho. Bangkaw mag-usal sin hatta lil ghaya. In amu in mapuas din kanya di makasud. La yadkhul il mughayya. Atin niya baitan niya sadyakaw. In laylatul qadar kasalamatan sambil papagwa sin suwa. Pagwa sin fajar. Sa in pagsud sinamun in wala nakasud mong kanya. Why? Biasin ini. Law na nakaun ko in ista sambil uniya. Atin niya bangin ista bihan
Medyo nagbusinista yan. Kaya mo, timagna ka, hindi, yantakan mo na. Yantakan mo. Amoy usin ista, pagtubtob na hindi pa, himundong yung pagkaon. Nakaonin ataway. Nakaon? Way, timubtob habang dirisin Akaltu samaka hatta ra'siha. Ang kanday Laylatul Qadar, dahil maghrib, sambil papagwa sin fajar. Nakasudin fajar. At timubtob na rin doon. Ang kanda pagpaham, sa ikaw makapaham. Sa abang ako imian, akaltu samaka hatta ra'saha. Narain di i'atf magma'na iban. Na mi'atuf mo siya mari. Unin ba rin sininitaas? Pia agad mo siya mari. Unin ma'na niya, akaltu samaka hatta ra'saha, law mukyaun kuin ista iban unia. Sambil una, yang hab mo na kataan, wala mo na kyapinan. Tamam? Biyatin, pagpaham ka niya. Na, kung ano siya mamaris kasrah, bang siya magma'na lil, ghayah. Bang siya magma'na lil. Bang siya magma'na atf, di siya mamaris kasrah. Fahimtum ya syabab? Naam, kaunahan tamanawa, ba't kita riyabutan sinwakto? Tayyib. In sumuno fi. In fi, matarang na. Ha, magma'na siya dharfiyya halawm. In. Bangha English, in. Ha, halawm. Ha, banghat sa sinug. Lang mo ar-rajulu fil masjid. In usog, ha masjid. How no siya ito, abiyubungan si masjid. Ito halawm. Bukun siya ito atas atop. O magmana ba ito siya ito atas atop si masjid. Wayad to halawm. Sumasaan, yaw na kasilyas, yaw na mga pamimbaran, yaw, halawm siya. In sumuno an. In ani ni magmana siya al-mujawara. Al-mujawaza. Amo yung bima'na magliyo. Jawazay ni limiyo ka. O magmana pagliyo. Law mo, ibta'id ani syarri. Layo kaw. Dain hakangian. Hauning kangian ini. Limiyo kaw rin hakangian ini. Ibta'id ani syarri. Layo kaw. Daing hakangian. Yaring kangian. Syar. Suway kaw limiyo rin di. Ayaw ko mani. Magma'na mujawaza. Hati si mujawaza limiyo. Inaan. Banga ko yan. Ibta'id an rufqati as-su. Layo kaw rin ha mga panunmangi. Yaring panunmangi, hawno kaw. Ito ko rin dito. Hati niya, aw ma'na mujawaza. Unat si mujawaza, limiw kaw rin kanila. Hati niya, liuhan mo yun. Di ko maun, amuin humambuok kanila. Kandalong nila ma'na sin'an al-mujawaza. Yatan na mujawaza. Yapaman na mujawaza. Bukon lang mo pagtiyaon na, o nag-exam, pagtiyaon lang niya. Mujawaza lang. Bukon mujawaza. Mujawaza. In pagtiyaon zawaj. Muzawaja. Inyad to. Tamam? Ini kalip ikaunom ala. Tod ka mo ha? Ibta'id ani syarri. Kasrayang katan. Masjidi. Ala magma'na isti'la. Hababaw. Isti'la. Magma'na siya. Isti'la. Ahmadu ala sath. Hi Ahmad. Hasatah. Una natin sin satah. Rooftop. Rooftop kan pagtag. Rooftop ka. Amin hataas yan, rooftop. Bukon na patop. Amin unang tayong pagkuhan yan. Biyada ba? Bukon siya baba sinsing. Ito siya taas. Aun saan bay? Biyanin bay. Aun payaw na hindi hataas. Na, ito siya satah. Ito rooftop. Nalang mo Ahmad. How ni Ahmad? Ala. Yaon doon. Hababaw. Ito taas. Bukon mo maanan ka ako. Ahmad ala satah yawn halawm siling ya Ahmad. Naguno rin doon. Sinalain aki ko kayo mo. Kaya ko imyan fi. How unin aki ko kayo mo? Ala. Ito taas. Asyayu al-ka'su ala tawila. Ala tawila ha. Hababawsin lamisahan. Inba. Unin ma'na simba. Inba ini matawd ma'na simba.
Insyaallah ang kamu sumung yan ha kitab sin Imam Ibn Hisham Al-Mughni Al-Labib. Mughni Al-Labib siya lasay ning katan huruf al-Arabiyya. Daing ha katan huruf. Iban katan sin makna niya. Besin mga makna sin fi. Butangan niya mga hangpu tagtu makna. Hambuk ka tulila yun hambuk-hambuk. Ka kitab Mughni Al-Labib kan Imam Ibn Hisham rahimahullahu ta'ala. Intabihu ma'i. Inba matawd makna sinba. Daing ha mga makna sinba al-dharfiyah. Magmakna siya fi. Bida siya makna fi. Law mo, ijtama'na bil manzil. Natipon kami, nahambuok kami, habay. Bida ko imna na ijtama'na fil manzil. Tamam? Magmakna rin din ba al-dharfiyah. Bida siya fi. Al-dharfiyah. Magmakna ha. Tamam? Naam. Magkanda bang ko imyan lang mo askunu fil bayti atawa imyan kau askunu bil bayti kimuddan dakarwa. Tamam? Naam. Matawad makna sinba. In sumuno al-kaf. In kaf pagpakayon litashbih, pagpaanggil. Nakatan yun habala ka, kaya ngatan yun iyan. Lang mo Muhammadun kal asadi. Asadi. Hi Muhammad biya layon singa. Biya singa. In kaf imana niya ba nga sinog biya atawa umanggil. Tamam? Naam. In lam matawd maana niya. Dahil ha mga maana niya matarang amunain litamlik. Magmaana siya muin piyagmimilikan. Atawa kan ownership lang simbasa ang galis. Ano ta yan? Possession. Nalong sin farman sin Allah Ta'ala lillahi ma fi samawati wa ma fi al-ard. Lillah, unat sin lillah. Lillah. Biadi mo maknahan lillah. Hati niya pa Allah tagmilik Allah Ta'ala. In tagmilik Allah Ta'ala, piyagmimilikan sin Allah, in katan sa ganap halom sin pitong lapis langit iban sin hababaw sin gumili. Litamlika lillah. Matawad sa makna niya. Litamlik, lilikhtisas. Naam, makatan nyo rin insyaAllah ta'ala. Imahal ka. Tingatan yung function sinlam, mga sras yan. Wawul qasam. Wawul qasam, waw magmakna siya sapa. May simbiyad diin. Wahaqqika la ukafi annak. Wahaqqika. Unat sin wahaqqika la ukafi annak. Sapahan ko hakapatot mo. Sabon na tutong basandakaw. Sapahan ko hakapatot mo wahak. Bukun wahakku. Wahakku. Bang wahakku wala mo rabiarisan kasra. Sa wahaqqi ka. Sapahan ko hakapatot mo. Tan tutuod tong basandakaw. Ukafi annak. Kina, kipahaman na. Inwaw, wallahi, wadduha, wasyamsi. Alam Quran yung matawad, wasyamsi. Ublaan ko may si. Na inwaw, wawul kasam, sapahan ko. Mamaris siya kasara. Inhikang putag isa, ta'ul kasam. Magmakna rin siya sapa. Besin ayat sin Allah Ta'ala, Tallahi, sapahan ko pa Allah, laakidan na asnamakum, lumulumuhon ko in mga barhala santo-santo niya. Tallahi. Kita ning kasra? Yadto na. Rubba. In rubba ini. Sumud siya pa nakira. Tabiho. Sumud siya pa kain. Naam. In rubba sumud siya pa isim nakira mufrad insurun niya nakira mufrad bang siya kasuran sin rubba kasrahun niya magmakna siya lit taqlil biya tiyo few long simbasa ang galis few
بياسم بيدين لو رب رجل عالم لقيته dangal long sinta usog dangal ngatan nyo rin dangal tiyo-tiyo dangal atawakan salat atawakan makiti ano pa matiyo atin niya dangal salat rubba rajulin in usog alim piagbako tiyo-tiyo datun magmana siya lit taqlil ayaw ko imen rubba rajulan tawa rubba rajulun rubba rajulin rubba darratin nafi'atun tiyo-tiyo makamula aun waktu makamumpat day sa tiyo-tiyo da naman kamaw mo si makamulay hindi kamumpat nam inhikahang putag to iban tag upat mudh iban mundhu mudh iban sin mundhu in mudh iban sin mundhu bang puas nila isim kasrahun nila immakna sin mudh iban mundhu bang habasa ang galis since kita nyo rin since uno ang katin since ini magtitik sinibi mga since. Ano na sino bang isinukan niya? Daing pasin atawa long mo. Ma ra'aytuhu mudh yawmil jumu'ah. Ma ra'aytu wala ko pa siya kikita. Daing pasin adlaw Jumat. Daing pasin adlaw Jumat. Since Friday I didn't see him. Bang mo ang galison. Bang mo sinukon na bihad to. Ma ra'aytuhu mudh atau ma ra'aytuhu mundhu simuda. Ikaw na magbaya-baya. Na bang mo ini kaingatan, maingat ko mag-Arab, maingat ko magsulat. Hingatan mo mga biya ini. Na bang kaingatan mo, fi rayban sinala. Meding ko maka-Arab. Pag yan kayo mo, kaano mo kita, law mo fi sadjakatan, alaw siyang kuhan, nganan na kau kan fi. Sabab mataki na kau kan fi. Nasay mo ini kaingatan katan. Mudh ra'aytu ma ra'aytuhu mundhu yawmil jumu'ah ma ra'aytuhu mundhu yawmil ithnain. Daing pasin adlaw isnin wala ko bakway ko nakikita. Way ko nakita. Naam. In sumuno khala ada hasha khala ada ibansin hasha apabila dumatong impuas niya isim kasrah. Sa suwayway roon mahawnahan. Sabab aun waktu mahinang siya maada, makhala, mahasya. Bang aun na mahawnahan, fatha, impuas niya. Sabang way roon mahawnahan sintuwi ni, manjari kasrah. Magmana siya uno, magmana siya malaingkan. Biasim biad diin. Laung sin magninius, law ni adat at-ta'iratu kulluha nakabalik na law ni mga plane katan ada except ta'iratin hambuk plane ada ta'iratin sabab mayta in ada rain doon harf jar naam harf jar tamam naam sa kabalikan kubang siya kaunahan sin ma'ada, makhala, mahasya, suway na unuhon, suway na mansubon na to din puas niya. Tamam? Fahimtum? Pilain taod nini? Putag pito? Kaya pahaman na? Awan wala nakapaham? In fi magma'na dharfiyya. In min magma'na libtida. In ila lilintiha. Uno pa? Hatta lil ghaya. في الظرفية عن المجاوزة على الاستعلاء الباء الظرفية الكاف للتشبيه اللام للتمليك واو القسم تاء للقسم رب للتقليل مذ ومنذ
wa khala ada wa hasha lil istithna. Ta. Na ikaw na mag-design sinkwan mo, arawan mo bihan. Ikaw mabuka. Basta labay pangadji. Ayaw sadji sa wala mo piangadji. Sabang piangadji mo ra, sulat ko maun. Misang ko masa, kuri kung dasakan. Maganad ko mag-unubay ning pagtag. Mag-unuban. Di ako magkuanan ban? Unuban. Ha? Nusos? Namunad to. Amunad to. Kimuddan. Malom. Ito sinimahang da magkabtangan sabang makakabtang malom. Di siya matungkad. Sinamun lom niya. Malumos kita. Malumos kita. Na okay na, insyaallah. Kuno kabarisan kasrain isim bang siya kaunahan sinhambuk ding ha? Ang putag pito na sabot na tuwin. Hikarwa hal niya. Kabarisan kasra in isim apabila siya mahinang mudaf ilay. Tabihu ma'i. Kaunahan tan yun ini. Dungog ka mo, mudaf iwan mudaf ilay. Kamatauran murid di makapaham sin ini. Unin hati sin mudaf iwan mudaf ilay. In fi'il mudaf, dain siya fi'il kiawa adafa. Yudifu idafatan. Masdar. In hati sin adafa, iyad, gyanapan, gyanap. Gyanapan. Aun hambuk, gyanapan, ad. Laung simbasa ang galis, add-on lang niya. Bang takaw iyanun, adif sukkaran. Unang natin adif sukkaran, ganapi sukal, add sugar. Adif. Naam. In idafa, pagganap. Atawakan, naam pagganap. Atod ka mo. In hatisin idafa, daing pahamaanan niya, kahatihan mo, aun hambuk, gyanapan sin hambuk. Dua isim, naglalambing. Dua isim, naglambing. Leong ta. Isim, talib. In talib, nakirata ma'rifah. Talibun, nakirata ma'rifah. Nakira, yaon. Adan ko siya, sandigan ko. Ganapan ko, hambuk pa isim. Talibu. Ilmun. Pila na? Dua na. In ini isim si mandig mari, gimanap maun. Bang siya gimanap pahambuk isim, tabihu, mahinang na inim pagtag kaniya, mudaf ilay. In ini siyandi kanuningan niya, mudaf, siyandi ka, namuinin si mandig. Bang siya na hinang mudaf ilay, in hukuman, pindahon mo na dhamma, kasrahun. Pag-ubos, mahinang na talibun ilmin, in mudaf, iyon mo na yung tanwin niya, ba't siya mu'gat? Talibu ilmin. Di man jari imian kau talibun ilmin, in mudaf, so iyon mo in tanwin. Tabihu ha? Iyon mo in tanwin, in mudaf ilay, unuhon mo, kasrahun. Tayyip. Aun talib. Biasin ini. Nurul qamari. Nur. Unin natin si nur. Sahaya. Al-qamar. Bulan. Nurul qamari. Nurul qamari. Hindi na ko man dyan nurun al-qamari. Di na, hiig na. Damik yang bang siya mahinang muthanna, mudaf, iyon mo rin nun. Bang siya mahinang jama, iyon mo rin nun. Biasin biyad din. Lang mo talibani. Dua murid. Talibani ilmin. Muthanna. Talibani ilmin. Bang siya muthanna, iyon mo nun. Mahinang nauno. Taliba ilmin. Bang siya jama, talibun ilmin. Iunin nun.
talibu ilmin. Basta siya mahinang mudaf. Basta siya mahinang mudaf, iunin tanwin, bang muthanna iunin nun, bang jama iunin mayta. Ipagpakaan siyang pag-pronounce. Ba't ko rin kabugat? Alit takhfif. Fahimtum? Kaya pahaman na taway. So, unin natin si mudaf wa mudaf ilay. Dua isim, naglambing. Kaya paglambing dua isim, naam, kamawmuhan impanag na an nakira inhikar wa ma'rifah. Bang in mudaf ilay, tabihu. Bang in mudaf ilay ma'rifah, magma'na siya litta'rif. Bang in mudaf ilayhi nakira, magma'na siya littakhsis. Ya pahaman? Intabi. Atod ka mo sin ini. Biasin ini. Nurul qamari. How ni mudaf? Nur. How ni mudaf ilay? Qamar. In mudaf ilay nakira atau ma'rifah? Ma'rifah. Hindi in makna niya, pia ingat kau sini in sahaya yaun, sahaya simbulan. Lit ta'rif, pia kilakay mo, pia ingat kau. Amoting kapaiddahan niya. Sa bang in mudaf, nakira nuru misbah. Magmakna siya takhsis, hati niya tiyugila, tiyartanto. Bang siya mo in nakira, unin kapaiddahan niya, takhsis. Tartantuhun niya kayo mo. Biyasin ba ini? Nuru misbahin. Hati niya sahaya, sin, palitaan. Pagkamatao din sahaya unian, suka, bulan, haunu rain doon. Yukila kayo mo, nuru misbah. Amu in sahaya yan. Sahaya sin palitaan. So, bang in mudaf ilayhi nakira, uning kapaiddahan, takhsis. Uning sin takhsis, tiyukilatud kayo. Bang in mudaf ilayhi ma'rifah, uning kapaiddahan, uning ma'na niya, lit ta'rif, hipakila kayo. Tamam? Na. Hinapusan. In mudaf ilayhi, magma'na ra siya tu. Magma'na ra siya tu. Bang bukon magma'na fi, magma'na min, magma'na ila. Afwan. Magma'na fi, magma'na min, magma'na lil. Tuwa yung ma'na niya. Pilain to sin mudaf ilay, idafa. Tur. Bang bukon siya magma'na min. Tud ka mo Laung ta, siyamu Ramadana. Unin, mawqi' sin siyam, unin pagtaga siyam, mudaf. In Ramadana, mudaf ilay. Nalang mo may itang bukon kasra. Sababin Ramadan, mamnu' min as-sarf. Inyong kalupahi. Taib. Dahil hindi, pagpuasa, Ramadan. Unim ma'na, dihil ka to sin idafa rin di. Ramadan, siyam, fi. Pagpuasa, ha Ramadan. Yung ma'na niya rin di, siyamun, fi Ramadan. Siyamun fi Ramadan. Dilan takaw mithalan bu. Laung mo khatamu dhahabin. Unin in khatam mudaf, in dhahabin mudaf ilay. Kanang kaya kasrakwa sing-sing bulawan. Unin maana niya sing-sing bulawan. Sing-sing habulawan atau sing-sing deng habulawan. Hindi khatamu min dhahabin. Imian ako, dukkanu Zaidin. Tindahan hi Zaid. Mudaf ilay. Kudanan ba? Tindahan ha Zaid? Di. Tindahan dain kan Zaid? Di daisab. Unin matup ka niya, tindahan li Zaidin kan Zaid. Magma'na in idafa rin doon litamlik. Tamam? Hatin niya in mudaf, iwan si mudaf ilay. Di na siya kumuha din hatu ma'na ini. Uno naman, take note ang YouTube yan. Ilmu mahal ka yan. Di na siya kumuha din hama'na bang bukun min, atawa ring hama'na fi, atawa ring hama'na alam.
Bang in mudaf ilayhi nakirah. Uning kapaiddahan, litakhsis, tukilaon niya kay mo. Bang in mudaf ilayhi ma'rifah, yufidu at-ta'rif, ipakila niya sadya kay mo. Tamam? Nabassaon tanyo kuning ta'rif. Laungta, al-mudaf ilayhi, ismun, hambuk isim, nusiba ilayhi ismun sabiqun, liyata'arraf as-sabiqu ليتعرف السابق باللاحق. إن مضاف إليه اسم نسب إليه اسم سابق. وين هاتي نسب؟ Nutain news, i-affiliate ba yung nusibay ni? Hambok lang niya ngan, nusiba ilay, i-affiliate. Unutan niya affiliate ini. Biya kiyaun maun kaniya. In hambuok isim daysab. Giyana patawa kiyaun maun. Biya siyandig maun kaniya. Nusiba, mama na nusiba ilay. Tod ka mo Mayroon nakasulatan tanyo ini. Takad ka mo. In mudaf ilay, biyasin ini, maluhay-luhay, dukkan. Una sini dukkan. Naam. Dukkanu Zaidin, tindahan hi Zaid. Amo ini mudaf ilay. Mudaf ilay, siyandig maun kanin hambuk isim, amo nin dukkan. Asupaya, kakilahan in ini. Asupaya, liyata'arrafa. Asupaya kakilahan. In sabiq in ini, billahiq sinyari. Bima'na, intindahan hangkan mo siyangon maun kan Zaid supaya kaingatan intindahan niyaon kan Zaid. Tindahan hi Zaid. Zaid store. May tamo siyan di kan pahambuk supaya kaingatan, kakilahan isintag na po kanya. Atawa yatakhassasu bihi matugila kanya. Hangkan mo siya sandigan, hangkan da mo siya sandigan supaya hikatugila. Biasin biad diin, biasin law mo sahaya palitaan. Na matawag ginisan sahaya. Pagbutang mo maun sin palitaan, kihatihan sin tao, batin kiyugila mo to'y sahaya sin palitaan. Tamam? Kaya paman na insyaAllah, mudaf ilay. Wa sallillahumma ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.